Adwoa Safo si tu aka ne sa oboa Adwoa Safo si wo koduru honom no enna Akofena ma ne guys no fire no e ma na fire ne car hwehwe ne car time temu nyina utim se tu aboba bebro wo ha e wo honom sa Adwoa Safo boa Adwoa Safo se tu toto no mu toto no eno ana amabia ka na kon ho amabia ka na masamro dampam a age nyame ne behwe no sa oboa Adwoa Safo senketu kan wa eyeden na wutimi tu ka edi free Akofena fie ho ekọ police station koye case ewie edi wani chilem hospital sani nyina ntonko a watumfu tragu Ghana fo ani abusia we nsem a Kristo Asafo no aihyiwdi abegu abonten so letem nsem na mani abra making candy a kire na abusia ye wia na ebehunu sesesi ano hwan na eka nokre Kristo Asafo na eka nokre ananse Adwoa Safo na eka nokre etuo ne kan Adwoa Safo ana na eka nokre hwan ene di kan ma warning shots ye di kan tete no lawyer ho eno amuhwe TV ye de baba so mo se lawyer ne ka se Adwoa Safo na di kan ma warning shot kwan be so na fa so bai Adwoa Safo okofie okokoye dey muhwe TV subscribe fa dwenche no to na share video no modofo bi nya bi nhwe se si ade Kantanka agwa ma na chiri aye biti we is a granty war we World War 3 atiesi Kantanka ebusiem cause enye easy ebinsi da ye hu say that Lumba case na ye case study aye study ni egusu study and study nwe but this particular case there is beyond studying entoni pakro wantimi an study ni paswa foforo say ba na de akire ne yesi enyan ba ye bo Nyankopon pa wi amre de Akofena si ni de ebusia bibia betuto ye yesi Akofena nye ewiasem nyina ukọ pebonsam na wo hia bonsama ebusia wo hia Akofena asan enti asem ni si ye no ene yesi Adwoa Safo ko no koduru ye no ene wo so mirikam free kwabenya to ho on say street na dem street no edam enti ene Land Cruiser ene wo so mirika na ene main gate no ye bete banyanyanyanya ni nim say atakure tabi na atiato sa Adwoa Safo ka no de pempem enti wansi form say oba o sometimes ye wie ceremony no Akofena sof afena mo shrine owo mo nkwamo Kristo Asafo menemu a wasoye ye bibia wie nti sa brand ye so wie nso ane atadwe ye ne yete den sa na ne de onim ketesa no Asafo ntom from na ne samamo nso te wan kona na Asafo ma no musum no munso to aye nyom afa ye nyom tumu no mu to ento mutu ani dia ba ebim kra tete main gate ni ho ene second gate ni ete gbanyanyanyanyanya first one gbanyanyanyanya second one obi amfi ene okọ the next gate mfa say the north side of the gate of the house ene na ho nso so gbanyanyanya obi amfi na ne wa yes Adwoa Safo emma warning shot warning shot enam say yes na nkrofo atwasia na domabo tenku wo honom ayabusu enya tenku ketwa na ye dwabo kese ntinu na wo say security men enso bodom ne ho by cause enkate ba ko ntimi ma mese enkate dodo sa ontimi mfa wo kete ma mese ye high da bi ensisa enti security men nso ma warning shot na busuya omu pa kire say etuo na ye hu se tuo bobo akeka Adwoa Safo kem no is not them. Their hands are clean. Enye wo ma. Omuntimi nse da se ten na do mu ne ayi otwe na ekon. Na itama David kura kohia sisire no kura oye ne sa. Na Kristo Asafo abehia ayi o ma ye ne sa. Da bi ene omu ye se ate ni social media no se eya Akofena na ema oda se fire. Ene omu so fire ye se he entronko a. Ye se sa blan kwa Akofena so ye wi amate se ayi ye kan say as akonya enka anaso ohempon a wo di kuro so a enka ye de ne te wo kire na mamre ne amane patupa sata me say Akofena hyedem krama oni Kristo Asafo Council of Elders ni bi mu kra bonkomo enti sa na ye gangangan ni nyina ye sisa wa antimpo enti enyo na ma order say fire ena omu kra fire omu so ma warning shot cause untimi mama ye enti abusuya gate ni de ye se Adwoa Safo ase na gate ni kra na da hon Adwoa Safo ka enti ene ye nyina ti ye de so bobo ina Akofena ena Akofena nie ayi Peter
akokwa amon prensa na wayi Yesu amai o papa yensie na Akofena de na atesa ene Ghana fo yebondin yakra no ha yebondin senti hona bo Adwoa Safo u kase yen shutu no owu ana ye da abusua ene ehu se Kristo Asafo na omu bra no mu ena na edi dwumason no e ma sa atoro ntem si ya issue letter na abusua mo menkenkan krata ni mo or say for immediate release it's ya nya ne ntama Ghana for de omu dwene ba bi adwene no Ghana for adwene ne kod omu to ntanchia enye die bi abehunu social media no oguduri kayo udi han wakota no ntese wadi bim enti niama ye free ya ni ehunu media ne so ya yenya abotere asemba munya abotere na muntete ni ente false allegation and incidents on church property on June 21st 2026 there's endra enti ensema ya atra machato asole ajapade so anu ane de Kristo Asafo so omukrom ho adwuru enti omudini de ebo ha pom fe say Kristo Asafo Mission of Ghana enti Ghana de ne ye kasa ebusu no kwa na mamti say bi wa brochire nyina oh prophet emeritus erade nshira ba bi we erade mfa kransie wa ye adwumason enti yenkenkan krata na omu issue ye ni mo say the leadership of Kristo Asafo Mission of Ghana wishes to address certain statements circulating on the social media regarding an incident that occurred at the church property at Kwabenya on June 21st, 2026. And incident okay, you know. Kristo Asafo Mission of Ghana beg to say ye be chirem de ye cause mumu ni ho ba de we amutimi chirem na danso. En sam na de Kristo Asafo fo kasa fa me mu na me ka chirem. After a lawful church event being held at its premises, underline where the lawful nature say, "Adie no mu ye na mra ma ho kwan so munye." Bi bien we betime so mu kwan se mu munye. Abusia nche ye the live we bremo. Kristo Asafo na ba bontia mo mankasa to mo no to akasa. Na nsemo mahwiagu won abusia echen krei. Ba yenkenkan krata ni nwie. Adwoa Safo arrived at the venue and forcefully drove her vehicle into the entrance gate of the property. Enti ejafade honom na omuwo no. Eno na bo Adwoa Safo di pepepepe vroom ye na adwen say forcefully. Ono ade ne pebe wuram. Na wura nyese wasi fom na obogum ganganga mumiamio. Wode ne car no. On ayi ye kan say jack time mo mutimi ede car na mu nsuo so kosi nsuo agya no we de na ona bo Adwoa Safo so de ne car no fa gate ni so kosi akire nanso antimi anye kwa. Our verified information is that now say this particular information is vivid. She struck her vehicle against two metallic gates, causing substantial damage to both structures. Gate ni say dem di kanka ye wo main gate ho o say ye kese ena ketwa bi da echi Akofena fi asem na make ye no ye Kristo Asafo fo magyapade ni bia ena ye se onabo onabo na de onabo abame no mo ye wura Kantanka na wanya ne ba bi ko e de sasase man se won fa onsi na agya abrante onya ba bi enfa ni tintu no mobra enti sa gate ni me no e kasa de ye se asai onabo Adwoa Safo agozo no kra no kra. At the time of the incident, numerous worshippers and invited guests were present within the premises, including individuals seated in close proximity to the entrance. Also, the can say, "Satam na ni jaba atadwe yani ate den o say ye twedi ampon we yeda wasi ahini wo ye o atadwe yani ate den atadwe ye enti na ni jaba enti he omu page ne page ne sa no ye ginu kudam ne tawa nkona ne edi te bi te gate ebi titi akire bi titi nchemu enti ba sa ne de wo ma manfra wo nkwa asori ne bi bo ba hwede we anema sitie omu nyina ba ho bia no esede omu wo honom enti na nya ayiketua wo na nya ayiketua kra. The action described above created a serious risk to the life and property enti na ni pe wo honom ne de ade na wona bo Adwoa Safo ye no pe de Kristo Asafo Mission of Ghana e kan say na say wona na wo honom nkwa dansaneyem enya no nkwa japade na wo ho nsusu na ye say aye bibie wo ho na ye bibie wo pa had the gates completely collapsed. Oh,
na say gate ni ene hu hwenye je say de ma condemn for je say the gate na Adwoa Asafo konachi no apem se nantwi a opempem no abusuanfo je say the gate no e de ma condemn cause asai kra had the vehicle proceeded beyond the entrance, the safety of the attendees could have been gravely endangered. Na senka na omwa no mutiti nyina no mu nkwada nsaneyem. Omwa no cause yesi kwanye onabo konachi no abanani onabo konachi no abanani no mo mutiti nkwada. Enti maji senka gate ni tu se hu a yenhwe nipa nkomu ebe prepra ewo hono. Security personnel on duty intervened to prevent further escalation and to protect persons gathered at the event. Enti abambofo asabre no mu wo honom no ehwe se da bi yentimi ma Adwoa Asafo mfa ne kete ma mesai high life ye ekoso no enti omu bo won now no wo hon because nipa baako we so de no mu ho so doso pa ye Kristo Asafo ana se nya de ketwa the nya ketwa kra. The actions were directed solely towards preserving public safety and preventing injury to attendees. Yempese etina beko den na won se atwai yo Akofena esori in no ye de ni di opapa de ne na mekọ obi a mi se atwai yo anade no waso waya asusini ade Yesu asuafo no bi atwa waso de bi Yesu asuafo we de Kristo Asafo asuafo no bi na ayi maso afiri ho no adane ye de yesi empese sa abesi nti bambofo ne de omuyo madwuma son. We have also become aware of unverified media reports made by certain individuals claiming that she was shot by her brother during the incident. And ye by the say ye say ye don't see in front of me. Was about the Zarman Rebecca say ye brother no and yes was about see. Tie kasa enti ese gina ose basam no say enti ose bobet na social media no so say ya Akofena mum ne direct ye say ye shoot anasa Akofena mum ne shoot Adwoa Asafo no Kristo Asafo say enye no kre kra entro nkoten enye no kre. With the same Adwoa Asafo demonstrating a purported victim presentation, an apparent attempt to create a false impression of having sustained a gunshot injury. Nese Adwoa Asafo onabo Adwoa Asafo say wanya etu akasa no obowa Kristo Asafo say onabo Adwoa Asafo nsem okanyina oboa etu akame na akame na ye misisi oboa entro nkoten no abusia we categorically oh yeah brofo akrobeto abaha say reject these allegations as false and misleading. To the best of our knowledge and based on information presently available to us, no such shooting occurred. We therefore call upon the relevant authorities to conduct a thorough and impartial investigation into all aspects of the incident. Enti omo say etu obi ankoso say ya tutu abo na bo Adwoa Asafo bibi sense wo ho no Kristo Asafo a omo gina so omo di Akofena edi Apostle Safo Kantanka emeritus ade no omo nsem na eke omo kan enti Adwoa Asafo de nyame anim no kura nie watumfu twa Ghana fo ni we Kristo Asafo no enti omo sire apostle fo se ehwehwe mu amu beye de mamu kwagina baako afa mamu nyanyimu mamu na honya fenchem cause omo de omo gitum nim se omo amatu ankasa onabo Adwoa Asafo. We further urge the public nti mu amu nso mu di information ko no Kristo Asafo si mu nti o to refrain from drawing conclusions based on the unverified social media reports and to allow law enforcement agencies to establish the fact through due process. Enti mu amanu twetwetwe se na Adwoa mu de mu tibia na mo kasa na mu nya vivid information and san magaze mu hwa mu ye enye modwuma mu nya ye dwuma ne ma aban bambofo no mu nya mu hwehwemu no mumfa results ninyedai emreye. Our organization remain committed to peace. Enti Kristo Asafo de se bana sumdue de he obi antwachiri no quality truth
Nokwari, the rule of law, emranu sudie, and the safety of all persons who attended our event. Enti omudie, asumdie, he nokwari, no mbedi mranu so, na fei, omabo wana obe dwumadie no omabo mu nyina ho ban. Enu nti no mu honom. Ena chese, church leadership, asole mpanyimfo, ede omu stamp etim so dimayam. Kristo Asafo. Omanu munsem no. Enti omu se, otini baby si ese onabo Adwoa Safo etu aka na oboa. Otini baby si ese Akofena na Sh00ting Adwoa Safo onabo oboa. Oti se yesi yi onabo Adwoa Safo ena oboa. Enya no kre kra. Na bambofo ni de omu bodom ne ho ban sebe ya atoyenche bia nto omu. Adwoa Safo nkwa nipa na wo ho nso doso ti no mu mpese bibi sa abesi abusia Kristo Asafo press release omu release yenie Kristo Asafo fo ne bi nso akasa abusia nche ye de ba besomo enti subscribe mu hwe TV oni madwenkyere no comment section ho ye odia na odia to odia mame se press release ya Kristo Asafo Mission of Ghana release abusia mu nsam no sei e na wosimi gye no na afi wa hye video na modofo bi anya bi ahwe se ne ente sa de a na ne moja na aye Adwoa Safo ho na abusia sa moja no efri hen ona bo Adwoa Safo ko hokoko ye dai enti we nyina na nyame yadome enche kra ye de baba besom ona bo Adwoa Safo si tu aka ne sa oboa ona bo Adwoa Safo si wo koduru honom no enna Akofena man guys no fire no ema na fire ne car hwehwe ne car time chemu nyina utim se tu aboba bebro wo ha e wo honom sa ona bo Adwoa Safo bua ona bo Adwoa Safo se tu toto no mu toto no eno ana amabia ka na kon ho amabia ka na masam ro dampam a age nyame ne behwe no sa wo boa ona bo Adwoa Safo senketu ka wa eye den na utimi tu ka edi free Akofena fie ho ekọ police station koye case ewie edi wani chilem hospital sani nyina nto nkwa watumfu tragu Ghana fo ani abusia we eye nsam a Kristo Asafo no ai shiwdi abegu abonten so eye lete mu nsam ena mani abra making kan dia kire na abusia ye wia na ebehunu sesesi ano hwan ye na eka no kre eye Kristo Asafo na eka no kre anase onabo Adwoa Safo na eka no kre etuo ne kan onabo Adwoa Safo ana na eka no kre hwan ene di kan ma warning shots ye di kan tete no lawyer ho eno amuhwe TV ye de baba so mo se lawyer ne ka se onabo Adwoa Safo na di kan ma warning shot kwan be so na fa so bai onabo Adwoa Safo okofie okokoye dai muhwe TV subscribe fa dwenche no to na share video no modofo bi nya bi hwe se si ade Kantanka awu ama na chiri aye biti we is a granty war we World War 3 atiesi Kantanka abusiem cause enye easy ebisi da ye hu say that lumba case na ye case study aye study ni egusu study and study nwe but this particular case there is beyond studying enti oni pakro want me and study ni paswa foforo say ba na de akire ni ese enyan ba ye bo Nyankopon pa bisa amre de Akofena si ni de abusia bibia betuto ye yesi Akofena nye ewiasem nyina ukọ nsam na wo hia bonsama abusia wo hia Akofena asan enti asem ni si ye no ene ese onabo Adwoa Safo ko no koduru ye no ene wo so mirikam free kwabenya to ho on say street na dam street no edam enti ene ne Land Cruiser ene wo so mirika na ene main gate no ye bete gbanyanyanyanya ni mi say atakure tabi na atiato sa Adwoa Safo ka no de pempem enti wan si form say oba o sometimes ye wie ceremony no o Akofena sof afena mo shrine owo mo nkwamo Kristo Asafo menemu a wasoya ye bibia wie nti sa brand ye so wie nso ene atadwe ye ne yete den sa na ne de onim ketesa no Asafo nton from na ne samamo nso te wan kona na Asafo ma no musum no munso to aye nyom afeya ye nyom tumu no mu to ento mutu ani dia ba ebim kra tete main gate ni ho ene second gate ni ete gbanyanyanyanya first one gbanyanyanyanya second one obi amfi ene call the next gate mfa say the north side of the gate of the house ene na ho so gbanyanyanya obi amfi na ne power
wa yes on Adwoa Safo emma warning shot oma warning shot enam say yes na nkrofo atwasia na domabo tenku wo honom ayabusu anya tenku ketwa na ye dwabo kese ntinu na wo say security men enso bodom ne ho because enkate ba ko ntimi ma mese enkate dodo sa ontimi mfa wo kete ma mese ye high da bi ensisa enti security men nso ma warning shot na busua omu pa kire se etuo na yehu se etuo bobo akeka ona bo Adwoa Safo kam no is not them, their hands are clean enye wo ma omu ntimi nse da se tenten na do mu ne ayi otwe na eko na itama David kura kohia sisire no kura oye ne sa na Kristo Asafo abehia ayi o ma ye ne sa da bi ene omu yesi ate ni social media no se eya Akofena na ema oda se fire ene omu so fire yesi he entronko yesi sa blan ko Akofena so ye wi amate se ayi ye kan se akonya enka anaso ohene ohempon a wo di kuro so a enka ye de ne te wo kire na mamne amane patupa sata be se Akofena hyedem krama oni Kristo Asafo Council of Elders ni bi mu kra bonkomo enti sa na ye gangangan ni nyina ye se sa wa antimpo enti enye on ma order se fire ene omu kra fire omu so ma warning shot cause untimi mama ye enti abusuya gate ni de ye se wona bo Adwoa Safo ase na gate ni kra na da hon ona bo Adwoa Safo ka enti ene ye nyina ti ye de so bobo ina Akofena nie ayi Peter akokwa amon prince na wayi Yesu amai o papa yensie na Akofena de na atisa ene Ghana of ye bondin ye kra no ha ye bondin senti ona bo Adwoa Safo u kase ye shutu no owu ana ye de abusuya ene ehu se Kristo Asafo na omu bra no mu ena na edi dwumaso no e ma sa atoro nchem si ya issue letter na abusuya mo me nkenkan krata ni mo or say for immediate release it's ya nya ne ntama Ghana for de omu dwene ba bi adwene no Ghana for adwene ne kod omu to ntanchia enye die bi abehu social media no udi kayo udi han okota no ntese wadi bim enti niam ye fi ya ni ehu ni media ne so ya nya abotere asemba munya abotere na muntete ni enti false allegation and incidents on church property on June 21st 2026 there's endra enti ensema ya atra machato asole ajapade so anu ane de Kristo Asafo so omukrom ho adwuru enti omudini de ebo ha pom fe say Kristo Asafo Mission of Ghana enti Ghana de ne yekasa ebusu no kwa ne mamti say bi wa brochire nyina oh prophet emeritus Erade nshira ba bi we erade mfa kransie wa ye adwumaso enti yenkenkan krata na omu issue ye ni mo say the leadership of Kristo Asafo Mission of Ghana wishes to address certain statements circulating on the social media regarding an incident that occurred at the church property at Kwabenya on June 21st 2026 enti enra incident okay ye no Kristo Asafo Mission of Ghana beg kese ye be kirechirem de ye cause mumu ni ho ba de we amusimi kirechirem ne danso ensamre de Kristo Asafo kasafa mimu na me ka kirem. After a lawful church event being held at its premises, underline where the lawful nature say, ade no mu ye ne mrama ho kwan so mu nye bi bien we betime so mu kwan se mu nye abusia nche ye de live we bremo Kristo Asafo na ba bontia mo mankasa to manu to akasa na nsemo mahwiagu won abusia eche krei ba yenkenkan krata ni wie Adwoa Safo arrived at the venue and forcefully drove her vehicle into the entrance gate of the property. Enti ejafade honom na omuwo no ene ona bo Adwoa Safo di pepepepe vum ye na adwen say forcefully ono ade ne pebe wuram na wuram nyese wasi fom na obogum ganganga mumiamio wode ne car no on ayi ye kan say jack time o mutimi e de car nam nsuo so kosi nsuo agya no we de na ona bo Adwoa Safo so de ne car no fa gate ni so kosi akire nanso antimi anye kwa. Our verified information is that now this particular information is vivid. She struck her vehicle against two metallic gates, causing substantial damage to both structures.
enti gate ni se dem di kanka ye wo main gate ho o se ye kese ena ketwa bi da echi Akofena fi asem na make ye no eye Kristo Asafo magapade ni bia ena ye se onabo onabo na de onabo abamenu mo yewura Kantanka ne wanya ne ba bi ko e de sa asase man se won fa onsi na eja abrante onya ba bi fa ne tintu no mobra enti sa gate ni mienu e kasa e de ye se asai onabo Adwoa Safo agozo no kra wa wie no kra. At the time of the incident, numerous worshippers and invited guests were present within the premises, including individuals seated in close proximity to the entrance. As the can say, Satam na ni jaba atadwe yani yate den o say ye twedi ampon we yeda wasi ahini wo yeni atadwe yani yate den atadwe yet enti na ni jaba enti he omu page ene page ane sa no ye ginu kudam ne ta wankona ne edi te bi te gate ebi titi akire bi titi nchemu enti ba sa ne de wo manfra bu onko asori ne bi bo be hwede we ane masitie omu nyina ba ho bia no esede omu wo honom enti na nya ayiketu o The action described above created a serious risk to the life and property. And ni pe wo honom ne de ade a na wona bo Adwoa Safo ye no pe de Kristo Asafo mission of God na can say na say wona na wo honom nkwa dansaneyem enya no nkwa japade na wo ho nsoso na ye say aye bibie wo ho na aye bibie wo ho pa had the gates completely collapsed. Oh na say gate ni ene hu hwenye just ye de ma condemn for this year the gate na onabo Adwoa Safo kọ na chi no apem se na ntwi a opempem no abusuan for this year the gate no e de ma condemn cause asai kra had the vehicle proceeded beyond the entrance, the safety of the attendees could have been gravely endangered. Na se senka na omu ano mutiti wonyina no mu nkwada nsaneyem omuano cause yesi kwan ya onabo konachi no abana ni onabo konachi no abana no mom tito nkware enti maji se ka gate ni tu se hu a yenhwe nipa nkomu ebe prepra ewo hono. Security personnel on duty intervene to prevent further escalation and to protect persons gathered at the event. Enti abambofo asabre no mu wo honom no ehwe se da bi yentimi ma onabo Adwoa Safo mfa ne kete ma mesai high life ye ekoso no enti omu bo won now no wo because nipa baako we so de no mo ho so doso pa ye Kristo Asafofo ana se nya de ketwa de nya ketwa kra. The actions were directed solely towards preserving public safety and preventing injury to attendees. Yempese etina beko den na won se atwai yo Akofena esori in no ye de ni di papa de no na me ko obi a me se atwai yo anade no waso waya asusini ade Yesu asuafo no bi atwa waso da bi Yesu asuafo we de Kristo Asafo asuafo no bi na ayi maso afiri ho no adane ye de ye se empese sa abesi nti bambofo no de omu yo madwuma son. We have also become aware of unverified media reports made by certain individuals claiming that she was shot by her brother during the incident. And ye by the case ye say, ye don't see in front of me. Was what the Zaraman Rebecca say, ye ne brother no, and yes, was a bossy. Tie kasa enti ese gina se basam no say enti o se bomet na social media no so say e ya Akofena mum ne direct ye say ye shooti anasa Akofena mum ne shooti Adwoa Safo no Kristo Asafo say enye no kre kra entro nkoten enye no kre. With the same Adwoa Safo demonstrating a purported victim presentation, an apparent attempt to create a false impression of having sustained a gunshot injury. Next, Adwoa Safo, Adwoa Safo say wenya etu akasa no obowa. Kristo Asafo say Adwoa Safo nsem okanyina oboa etu akame na akame na ye misisi oboa. No. Abusia we categorically oh yeah brofo akrobeto abaha say reject these allegations as false and misleading. To the best of our knowledge and based on information presently
available to us. No such shooting occurred. We therefore call upon the relevant authorities to conduct a thorough and impartial investigation into all aspects of the incident. Enti omo say, to bi anko so say atutu abo na bo Adwoa Safo. Bibi sense wo ho no. Kristo Asafo a omo gina so omo di Akofena edi Apostle Adwoa Safo Kantanka emeritus ade no omo nsem na eke omo kan. Enti ona bo Adwoa Safo de nyame anim no kura nie watum futu agana fo ni we Kristo Asafo no. Enti omo sire apostle fo se enhwehwe mu amu beye de mamu kogina ba akwa afa mamu nyanyimu mamu na ho nya fenchem cause omu de omu gitum nim se omu amatu ankasa onabo Adwoa Safo. We further urge the public nti mu amu nso mu information ko no Kristo Asafo si mu nti o to refrain from drawing conclusions based on the unverified social media reports and to allow law enforcement agencies to establish the fact through due process. Enti mu amanu twetwetwe se na adwo amu de mu ti bia na mo kasa na mu nya vivid information and san maka se mu hwa mu ye enye mo dwuma mu nya ye dwuma ne ma aban bambofo no mu nya mu hwehwe mu no mu fa results ni nye dai emreye. Our organization remain committed to peace. Enti Kristo Asafo de se ba na asumdue de he obi an churchri no kware truth or no kware the rule of law emra no so die and the safety of all persons who attended our event. Enti omu de omu asumdue he no kware no mbedi mra no so na afei omabo won na oba adwumadie no omabo mu nyina ho ban enu nti no mu honom ena chese church leadership asole mpanyimfo ede omu stam etim so dimayam Kristo Asafo omanu nsem no enti omu se otini baabi se yese onabo Adwoa Safo etu aka na oboa otini baabi se yese Akofena na eshutu Adwoa Safo onabo oboa oti se yese yi onabo Adwoa Safo ena oboa enya no kra na bambofo ne de omu bodom ne ho ban sebe ya atoyenchen bia nto omu Adwoa Safo nkwa nipa na wo ho nso doso ti na omu mpese bibi sa abesi abusia Kristo Asafo press release omu release yenie Kristo Asafo fo ne bi nso akasa abusia nche ye de ba besomo enti subscribe mu nhwe TV oni madwenkyere no comment section ho ye odia na odia to odia mame se press release ya Kristo Asafo Mission of Ghana release abusia mu nsam no sei na wosimi gye no na afi wa share video na modofobia nya bi ahwe se ne ente sa de a na ne moja na aye Adwoa Safo ho na abusia sa moja no efri hen ona bo Adwoa Safo ko ho ye dai enti we nyina no nyame yadome enchekra ye de baba besom mo somfo na adwa no magye medwai mekoso agye adwa no kosi se onyunu beto yada ase bebre se oje bre wasai bre na wanko baabia na wahwe ye akwa awieye adomdom ye be se hia bio makram